urukiko rwa Afurika y'Epfo rwateye utwatsi ibyo Jacob Zuma wahoze ari perezida yasabye ku gifungo cye cy'amezi 15 yakatiwe cyakugizwe inyuma. Muganga Matshidiso Moeti, umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Afurika, ejo yatangaje ko Afurika yagize icyumweru kibi cyane mu bijyanye n'icyorezo. Yanamuriye ko ibihe bikomeye biri imbere mu gihe ya gatatu ikomeje gufata umuvuduko mu gihugu. Muri Nigeria, abaturage bo muri leta ya Kaduna barakajwe n'ishimuta, ejo bihereje imihanda bamagana ibura ry'umutekano. Muri iyi minsi hagaragaye ibikorwa by'ishimuta, harimo abana 121 batwawe bunyago bari ku ishuri. Muri Gambia, abantu 10 barapfuye, abandi barenga 1500 bava mu byabo mu ijoro ry'ejo kwa kane mu ntara yo mu burengerazuba ikora ku nkombe. Abaturage benshi babuze umuriro w'amashanyarazi biturutse ku muyaga mwinshi, imvura n'imyuzure. Naho muri Algeria, inteko ishinga amategeko nshya ejo yatangiye imirimo nyuma y'amatora yo mu kwezi gushize. Brahim Boughali, utabogamiye ku ishyaka n'ubwoko bw'abanyakamwe, Bernard Mozabite, yatorewe kuyobora abadepite 407.